Día kayarispa kasun ñawirita kay carta a los romanosman imaynata apóstol Pablo allinta llankarqa kay llaqtapi Corintiopi hinata saqirqa iglesiata chayrayku payqa parlapeasan kay creyente Corintio llaqtapi chaypaqtaq munasqa kuyamasi kicharinachik kay libro de primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 y 2 maypi cuentawanchik himaynataqa Pablo nisqa noqa kani Pablo Dios pahuallasqan kani Jesucristo apostolnin kanaypaq hinata hermano sosteneswan ima noqa cartata apachimuyki nispa kay cartapi nisarqa kayta qankunaqa Diospaq aqasqan kankichik Cristo Jesúspi waqllasqataq huchamantat aqasqa kawsanaykichispaq mayllapipi Señornikichikwan Jesucristuwan sutinpi tukuy uqariqtin qusqa paykunawan Señorninku noqanchiktapis kanqa. Apóstol Pablo parlapeasarqa kay creyente kunata iskay cosas yachachay munasarqa qankunaqa aqasqas kaykichis mana huchallikunaykichispaqtaq cuidado qankuna apostatasaykichikmantaq qankunaqa Señorpaq waqllasqa kaykichis nispa chantapis kay pachay munasarqa tukuy runa masiykiwan pichu suyarisan qillqasqanta chaywan qusqa qanqa waqllasqa kayki pensamientoyuq yuyayniyuq chantapis atiyniyuq nispa munasqa kuyamasi Jesucristo wañuyninqa noqanchikpaq kasan Jesucristo wañuyninqa salvacionta qowarqanchik chayta yuyaychanachik tiyan chantapis kay pachapi cumplina tiyan mayqinchus kasan misionninchik predicana tiyan evangeliuta apaspa tukuy runasman apaspa tukuy llaqtasman tukuy parlaypi chaypitaq payqa hamunqa watejmanta niwanchik ama qunqaychu kay yachayta Diostata waqllasuyki uqllakanapaq wañuyninpi bendiciones.